concert ya Bifes on the floor na Mona Warda hari ya Beja ni gitaramo cyateguwe na navuga ngo batwawe na GC ni GC Enterprise. So ni gitaramo ko nakoragaragaza avuga ni hariya wanashima ni n'umurinzi yabahariya mugana witabeye kino giteramo aravuga ati niryo rya mbere tubonye ubwitabire buke bw'abantu baza mu giteramo hano si twarundi babavuye hanze. Bamwe bakibaza ati none ni promo yabaye nto nabaririmbyi badakaze ko abaheruka ngaha bagize net swat nko Bifes on the floor shobora kuvuga rwa Facebook kwanse Bifes on the floor ari yavuze ko ikintu cyatumye giteramo kitabirwa ku rugero arushimishije ari uko hagumye haba ibintu byo guhuma bahindagura ibibanza iki concert ibera mu karyo byaratumye haba ubwitabire buke cyane ubwico giteramo mu Provincial yanse ati wa one people dufate umwanya tubashimire cyane abantu baje kudushikira muri concert yacu ku munsi waje giteramo cyabaye mu ibibazo byinshi bijanye no guhinduka kwikibanza cyo gukoreramwo cyane inshuro 3 bituma abantu benshi batamenya ko cyahindutse batumbera atariho kandi cyahindutse ku munsi wa gatanu giteramo kiba ku munsi wa gatandatu. Murabyumva ko bigoye kuronka inyishu ku munsi umwe kibonetse naho bakironka navuga ngo bakironka kure hagorana gushika. Rero mfashe umwanya nshimire umufana wese yaje kudushikira ataravye ngo nuko ari kure kandi bimutwara n'uburyo bwinshi ariko akashika. Shimire kandi ariya DC promoter na team yiwe yose n'abantu bavuga ngo yasemo navuga ngo nabari nyuma ya cyari ya kino giteramo biryoshe ariko ari sekunde ya telefone aze kumusonza telefone okay first of all sekunde za telefone hariya mu Bubirigi reka adusangize ikiyago dusubire mu no kwayo majambo ashikirize ku mbuga ziwe zitandukanye kugira ngo duhe nido igiteramo nyeze. Allo yo gute wagwa ni people agwa bavuga mi people sigura my people umeze neza ga Bifes sigura and what's going on is a good time muri studio turi bane ni Da Silva ni Yungeko Silver ni Miss Dorcy Keza ni Aleno Vairambo na Sheng Giselle Nice. Waramutse bose ndaramukije mu izina rya Yesu. Assalamu alaikum. Amen amen. Salamu wa barakatuh. Bifes igiteramo witabiye igiteramo cya mbere uri hano muri studio waravuze ku igiteramo ngiye gukora ku mugabane wa Buraya hari icya mbere cyabaye ku munsi wa gatandatu hari nibindi byuyimirije nibaza ko gahunda itarahinduka icya mbere yo dusangiza urugendo muri rusange vangaye gutuma bashari ya bageze gute dusangize nimaze kuba umwihwezo muri rusange boje nibaza ko icyambere cyo gushima nuko twatse amahoro kandi mwabibonye ko banderekeje ari benshi ndaza nabyo nibyo gushima basigaye update cyane televiziyo n'amaradiyo basigaye babyitwararika kandi byose twacitse amahoro tugashikandi nibaye byose kuvyerekeye ibitamo mu gotwe bw'igiteramo cacu cyabaye mu complication menshi atandukanye kuva tugitanga guposta tumaze 1 week bavuga ngo babihinduye ariko ntibavuga ko babihinduye ngo bavuga itariki nini hama kubera ko umuntu yateguye igitero cya Sabine yateguye igiteramo cacu n'amwana afite mu kwezi kumwe abiteguye mu kwezi kumwe nyuma y'aho uko bishobora kugongana bigatwara bikamutwara ingufu nyinshi ashitamo kuvuga cyo kandi deja nivyari kumworohera biba mu kwezi kumwe sinzene byamugende abandi barategura igiteramo ca Sadik Gavumunzi abona ko concert andanyaro 19 iwacu 19 igitera sara bavuze ko tuzokoreramo atavuga ko yahindutse yinte ndayongirira kandi ugira gatatu igira gatatu nayo yabaye kugira ibiciro
tubimenya ku munsi wa gatanu turirimba ku munsi wa gatandatu kandi kubw'ibiro umwe wibukiye n'uri burimbe neza cyane ukwezi mu bikurikira plan B plan B rero bana tuce tugira marchance nukure adutwara mu ruziba romba badutwara mu ruziba urwa concert yari kubera fate par exemple mu sare bari bafashe ari kubera yari dufate arena muri centre hama ugahindura ukatwara mu ruziba par exemple cyangwa mu kazi umuntu wese adafise placement ahantu bishobora kuhashika kandi mu mutima wiwe mu byo yari yarapanze yifuza kuza muri show yacu bisari twiteguriwe n'abantu benshi cyane ariko kubera ico kibazo cyabaye concert iri busibe tuce tuboblige kugikoraho agifano igira stage abaguhanga ka stage anza guhanga na sound ibintu nyene bigoye ku munsi umwe bigoye gutegereza ariko cyo tugira imana cyo tugira chance abantu barandi benshi mugabo iyo sare urumva ko ariyo bari baduteguriye kamera so rero bishoboye yuko umuntu wese yaje muri concert yacu n'umuntu adufitiye urukundo rwa vrai kubera ko ni kure ntabwo twideplasa kandi twari uburyo bwinshi urumva kubw'ivyo resume niyo twebwe ibistingira barabibona napotinze abantu baraje mugabo ntibako bategereza ko abavye nibo bashimwe n'ababereye kure urakoze cyane hari ibindi vyimirije mengo mu Busuwise na n'Ubudagi nibaza ko yabidusangiza biri muri plan mugabo ntibiracamwo urabizi maze guhababuka nk'uko hoye utegereza kugira ubwoba no kwikipa gushika rero ubu ntibomeza twebwe gutanje na twebwe ubwacu hahacu gato muketi ahantu naho turindira vraiment kubera ko bibaho mugabo turabiramba yeshisha amafaranga yiwe kandi nawe uko biri ko turavye kuteza zose na twebwe twenyene twobabara nabone ara bandi yiwe yakaniwe icyo inyuma kandi amera yinvestije homba cyane uko biri kose nawe abantu baje n'ispe baduha nta mpamvu nimwe yo kuririmba urakoze cyane Bifes rero urumva mugambi gitamo cyo mu Busuwise nicyo mu Budagi kumurizo udusangiza yandi makuru mugabo rero gushika ubu murakirira umunyenga iburuse yego turacayerera ngaho ndiko ndayerera nyene ubu nyene tupfa uriko ndayerera mugenzi ndazugura kigisagara uje ngiza hano bita mu gaturu mugatungi ngiza hano bita mu gatungo Bifes so ku mugabane wa Oceania uramaze kujayo no munsi mugabane wa Buraya nirihe tandukaniro ubona hagati y'ino migabane ibiri bo itandukaniro ni kiritire zabo n'amaklima nibaza yuko n'ibintu byabo leta byo bintu hose n'amarabara mu bihugu biteye imbere nivyo iterambere nyene rero mbona nta tandukaniro rihari cyane hose mugabo muri Australia nibaza hateye imbere gusumba mukurangiza wowe turakumvise ngira uko ishaka Boniface uri nganga rumeze neza mbega Mona Warda Kaneza Mokens nawe aradora Mona ameze neza cyane gose none mwe muhamagara oya Mona ntitwamunose hafi bya tuzomuhamagara yamuze ku telefone bakubivuga nkasanga ntakomeye rega mbona umwanya muri hafi na hafi twari tumenyene mugabo kuvuga ko ufise gahunda ziwe zanje tu nuko kuyerera urimwe ntimuri kumwe
oya nitwoyerera hamwe ibese umugore wawe. Urakoze cyane kudusangiriza ibigezweho hano muri EAC Live Show. Ngira n'ubundi tuzobana tumenya ano makuru yatanguriye hano turamenyekanisha n'utuzobana runo rugendo kugiza ikibazo nahindukira mbere ushike no kudusangiza yandi makuru n'ibindi bishasha. Yego bien sûr nagira imana ngaruka. Twagira imana aho nitwatewa nta bifesi yo turukurakoze cyane akanye ndumva barumvise ko bamerewe neza naho ngo bahatse kwanka gukora concert ariko mugabo rero nagira mvuga ikintu mugabo nako numvire icyo mvuga kubera sadepa navuga ngo na brand y'umuntu harimo n'ivyo bridge ibi kandi ibindi bintu mutayimenyesheje waramaze no kumuriha nta bindi bintu uba ukimubwira zazo gushika Wizkid muri Cote d'Ivoire avuga ati jewe murampaye kwa baramushi miliyoni $, avuga ati muri masezerano yarahari hari uko kugira ze kuririmba haba ari gice cy'abantu iyo stade yinjiramo igice c'abantu nimba stade ijamwe 50 haba hari 25 badakwiyabo nta birumvikana ni haba ari 25 uwo musi nyene ategeza kuba bashitse vyarashize nawe yaragiye ararinda mu hotel ko avaye no kwa afisa team nyine birumvikana birumvikana aragenda arabwira we gumumbarira kandi ku masaha yatiza kuja kuri stage nivuga ngo winjiye mu nyuma amasaha aragira bumvikana abantu batarakwira cyafata ya icyo kintu kirumvikana siva ni nko tuvatirana ngaho iwacu mugani ku ma brand ya nanjye dukunda kubwira hajyanye nuko navuga umuziki wabo basanzwe ugeze kure cyane uravye ku isi nzima bari kasa yejo aba business na bamwe na imiryango no ngaho curaba imagine nka nk'izina rya Sadbi hari dufatire nko ngamo hari nk'intara utomubwira ngo haje batanu versi tuje kwa kano kanako burya turakunze kuvuga ku bintu bijyana na concert hariho twageze ukivuga ngaha urashobora kunguka mu sponsor atabantu baje yego nukuronka abantu benshi ugasanga na sponsor warose yego ndi kurabuza gusanga tugiye muri côté économique warose abantu sponsor warose nabajya nko nashaka gukiza amafaranga wakoreje budget aho zo wahombye abantu babona ko wujuje mugangaho alonteru ni yungutse kuko mu nyuma n'uzuru nka sponsor yego abantu baraza kabiri udamu nawe yarose ngazo bwanisa muga next time nta sponsor azoro tugiye kwitira muri hariya kutitabirwa kubera imvuzi nizi biratuma avuga ati aba bantu no kubiza ntubizera none kuva muri vio no mu ruziba uri hariya gazi dufate agatambuko tumenyesha birumvikana ko ariko niho niko ndaza ariko nta kintu ubona aho nubwo byagenze ko abantu bashaka kubitahura ntaco vyishira abaririmbyi birakibica kuko cyo bikiti kozogarukako kuko birafise ico byica rero ku yo popularité brand biki wakumbure ibyo twaba dusanga tuzije byinshi nibaza kuri zo bigaruka n'ayandi makuru tuyafise